Byo niramuka bije biragira ngo uri igisitati cyo ku muhanda. Mbanze ngore. Simishoboka nimburi burishe. Ako nde na esa kakamyo rasaze kandi. None sema muri minsi ngo byaje bimeze bite? Ejo bundi nagiye kwiba ubugari ahantu barafata mu nkono y'abandi ma. Ubugari ma? Ubugari mu nkono y'abandi. Allo. Bimeze bite Seto? Amakuru yawe. Nyene dino shaka dukinana ngere nawe babi. Atari ubuzima bw'isi buragoye pe. Kiruba. Yola. Shamani nyine ngewe pe mani nakubiswe pe. Wakubiswe? Nakubiswe. Gute se wakiri? Umufuka nta kintu kirimo. Ngaho ndaje ndabura rero kuza. Ikina gushakira rero niki? Izi nziriza. Izi ngizi nyine turimo ngenda zibona. Bica amabara afite igifaranga siga. Uri kubavugisha ukuri cyangwa urabeshya? No kuri pini zo mu gagari. Izi nzira ndazizi neza abana naho bonye naho mu gagari ndabizi neza nikavukire ndazizi. Nyine njewe ibyo ndi kubyumva ahubwo mbwira icyo turi bukora ibyo biciri tukabibona. Twebwe tujya gukora imitego hano. Ngiye nawe ndakwizeye. Nkamagaye nk'umuntu kwizeye. So bizi se? Ndakubuza nganye nyine. Nyine wumva ubwira ni vava. Cyo tugomba gukora rero sa. Ufate yenuze imitego. Kwitegura neza ngaho nk'umuntu nyine utegereje icyo kuri. Okay. Nabyo sigo nuko wategeka kugabambura naki. Ndikumva nabizi wowe. Nibyo ngibyo cyane. Ufite fone tuyimwaka. Apollo ufite bag turayitwa. Aho tubaniye hano se. Baba we ibyo gusa. Nahanga. Okay. Vuba vuba. Nakwiza umuhungu wanje. Yego kiryaho. Itsimbe. Twegeye muri ubwo ibi biguru bimeze nk'umupanga birashobora kudaha umupira. Byorema. Nubwo nabyo bikina umupira neza byajanye. No iyo maro papa nawe arayifite. Yata. Bavuze ngo umwana agera ngase. Fiye ni umukoca ahubwo bwo. Papa ni umukoca. Ni koca. Kafite akabondo se yashobora gutera. Ibyihorere. Rega arashaje igihe kiri umupira yararushye. Utwibuka bakaguru kameze nk'umutambika wese afite akaguru kameze smart. Wana smart. Smart telefone. Genya filime n'ibisazwe. Ukina filime? Utayiri shanga nagushota. Ndabona uruganza rwawe rubona. Nkubwire. Uruganza rwawe wajyana inkweto y'ivatiri. Ariko gusa mwana. Ari gazata. Urugenisha. Uruko. Ahubwo dukomeze aho twari tugiye. Ahubwo sivyo wagiye. Turuba utugu tukwa. Genda tuzi kose. Wabe ubyo bawikwasha bwo. Rero kubita. Bagaranga. Muri bana. Muri byari cyo kujya mu mashati. Yaraba utugura tuzo tubazo. Gurandi bwa. Umudugudu wanje no warananiranye. Nigosha. Bimeze bite? Mutu kihagera. Barangije barafata bagubita gatapure. Ngo yariruka. Agenda yiyemera. Umva mbereke katareba. Wowe ugiye kwigira igisitati. Turi kumwe igisitati urakizi? Cyo ku muhanda. Cyakiri cyo bambika inyoni. Kihera kiri. None abarara nibaza. We uraza kumagasiri kabarara baje. Hanyuma uraza kumagasinyari. Ninza tubafate wasanga abana nyiye. Ndaje de good usiga. Ubwo roka mubwiye. Ibyo wowe genda. Aruko babibye. Niko fi waje baje. Niko bayijya. Ubwo naye bakwije. Jabayije bogisa bwo. Kugira ngo bigende neza rero. Ugiye kugira igisitati. Numara kugira igisitati baraza kuza basanga uri igisitati. Uraza kumagasinyari nze tubafate tubashyikirize ribu. Sibyo? Wegera witsimba ibintu byawe nibiza turabigura. Mbega agiye kugira akadahumeka. Ruvaye sawa. Okay, tugende. Ya. None se coupe? Yes. Wasoje se? Okay, ngotabuka rero. Va man. Sawa shama ndaona yuko zile za. Ahubwo rero. Murajya tukava hano. Ubwo urahagarara hano nkaguri. Sibyo? Noneho byo niramuka bije. Biragira ngo uri igisitati cyo ku muhanda. Aha niho bategera. Baraje batege nibaza uhite nyine umbwira uzunguza umutwe gutya. Nanjye ndaba ndi inyuma yawe kwaje. Sibyo? Uhagarara hano gutya. Hano gutya. Urahita umera gutya. Sibyo? Nanjye kanisimbe hano. Siko yamaze?
dore igisitati cyiza rero wigendere shaka wigendere ureke kukurangaza dore abana bakubita isosi kabisa. najya kureba kiriya gisate mbaze nanjye wowe mbanze nkore ariko byo ni cyiza ukuntu tuba twisize ariko mbanze njyeho positeri ariko ibi ni ibiki se noneho mbonye uzi ko cya kibora ari kizimara ni kizimara kabisa aho uri umuntu pena wowe rigini rwose urakomeye cyane buriya uri mwiza rero buriya nje ndagukunda cyane nanjye ngukunda kubi wazankore kino gisitatu nzakigukorere ntugire ikibazo nzakigukorera ntugire ikibazo nari ubwo uzakigukorera dore ko ntacyo wamburana nicyo ngukundira rega miliyoni y'izo bibiri waba ko zitahora umunsi. aya we ndabizi n'ubundi usanzwe ungana mu gace cyama n'izuba ngirya rijyana nishirika mbe nugamye nakundi nyine twugana twara kazuba twari wallahi yose imishubuka nimburi burishe ariko nje na amini na esa kakanyo rasaze kandi abe twinire ibyiwanyu manzo biba bihagurutse cyamani twiganire na hano hari ikibazo mwana kihe uyu ni umuntu bisema mugikuti icara manzure wicara oya manzure nese umuntu udahweza abaho iki ni igisitata igisitati kiri igisitati nese mani kiro umusa ese mani uje izina ry'Imana nakurandu ibintu rugoro ntabwo ndi kubyumva sete wewe kazi kakunani ngeri karenje afanga y'abanyani kakunani ngaho basi buretse nje nicarira aho ngaho ubundi tuganire bizi nta kibazo ndabyemeye njya amafaranga ndayakeneye nyakeneye nko yataye yego turakeneye izina ry'Imana nta kibazo nyine dutegereze ntabwo noneho njye ibintu nabyihanganira pe ntabwo umuhungu wawe kujya amafaranga tukamwakira umva dushaka amafaranga njye urabizi ibintu ndabirambuye banza harimo akagamba wowe tujya amafaranga ko turi ibicucu banza nimba unafite umugore umwemera ngo uri umugabo atari ese gute wakira twirukanka dutinda igisitati igisitati wakibonye cyangwa igisitati kare no nimba ari n'umuntu njye turamubyiye tugiye kwitsimba rimwe ryose reka mani twongere twicare ntacyo niyo muganga bivuna mani shaka ubuzima bwa bugoye mani bwiyose ako mani njye hari ikintu naremeye iki ni igisitati kiri kuri inkoni nk'iriya se gikoranya amagi ariko umenya uwo ari umuntu pe umenya ari umuntu reba niba ari umuntu pe